impanuka ibereye 12, impanuka ikomerekeyemo abantu benshi, abandi bahaburira ubuzima. Iyi mpanuka ibaye mu masaha ya saa moya za mu gitondo, uno munsi ku itariki 31, ndetse iyi mpanuka itewe n'umumotari. Nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko umumotari arambaraye mu muhanda, ndetse imodoka zisanga 5 zose zikaba zagiye zigongana, imwe igonga indi yongera igonga indi. Ni mu gihe polisi ikorera mu mujyi wa Kigali iherutse gutangaza ko impanuka mu mujyi wa Kigali zikomeje kwiyongera, ari nako ibinyabiziga biri kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali. Reka dukomereze ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikora mu mujyi wa Kigali yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera 88%, ndetse ikongera kwibutsa abanyarwanda gukoresha umuhanda neza, ndetse polisi ikongera gusaba abashoferi batwara ibinyabiziga bajye batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha. Ariko abaturage bahaye ubuhamya polisi ko abashoferi bakunze gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, ariko hari baherutse gutanga mu karere ka Rwamagana utwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha, nta kuzuyaza bagihamagara polisi, iyi modoka bahise bayihagarika. Abaturage rero barakangurira abagenzi babo kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe babonye umushoferi atwaye imodoka yanyoye ibisindisha, ko bahita bajya bahamagara polisi. Ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ureba amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku mpanuka ibereye hano 12. Iyi mpanuka yakomerekeyemo abatari bake, abandi bashaka kuhaburira ubuzima. Nk'uko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko iyi mpanuka ikomeye. Nk'uko muri kubireba, moto igaramye mu muhanda, ndetse abari bayiriho bakomeretse bihagije, babashyize ku ruhande. Impamvu natari kubereka abakomeretse, barimo barava amaraso, kandi kuri YouTube igira amategeko n'amabwiriza ngenderwaho. Ndamutse nshyizeho nka video nk'abantu bari kuvirirana, tayari YouTube yahita impana. Bivuze ngo hari ibyo tugomba kubereka kuri kamera, hari n'ibyo tutagomba kubereka. Mugira abantu bakomerekeye mwino mpanuka bategereje ambulance kugira ngo ize ibe yabasha kubajyana kwa muganga, ariko nyirabayazana kugira ngo ino mpanuka ibe, nyirabayazana n'imodoka ya depasaga. Buriya amakosa menshi akunze guturuka ku bashoferi bakunze kudepasa ibindi binyabiziga. Ubwo imodoka ya depasaga yakubise motari asigara mu mapine, ndetse irakomeza kubita n'izindi z'imbere. Ni mu gihe amarangi yahise atarukira zino modoka, nk'uko muri kubireba ukuntu ziri gusa. Rero banyarwandakazi, mwirinde kugenda mu muhanda mwarangaye cyangwa muvugira kuri telefoni mwambuka zebra crossing, kubera ko ibingibi byatuma mwishora mu manga y'urupfu. Nimba uri kugenda mu muhanda, gendera mu gisate cyawe, pana kugenda wuzuye umuhanda. Ndetse nujya kwambuka zebra crossing, urebe neza ko haruguru no hepfo nta kinyabiziga kiri kuhaca, kandi aho hantu nimba ari umuvugira kuri telefoni yifate mu ntoki, ubundi wambuke umuhanda. Nugera hakurya wongere ufate telefoni yawe. Bivuze ngo ibi bizakurinda kudahura n'ibyago mu nzira cyangwa kudahura n'impanuka. Reka rero tuhite dukomereza ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikora mu mujyi wa Kigali ikomeje gutangaza ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera hano mu mujyi wa Kigali. Polisi yashimiye abaturage ko bakunze gutanga amakuru ku bashoferi bakunze gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, cyane cyane ibi binyabiziga binini bitwara abantu n'ibintu berekera mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hano polisi irongera gushishikariza abaturage nanone kujya batangira amakuru ku gihe, kugira ngo abantu nk'aba ngaba batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha bafatwe, batabwe muri yombi. Ni mu gihe polisi yatangaje ko hamaze gufatwa abagera muri 35 batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Rero bakaba barahanishijwe igihano cyabo kiba kibateganyirije. Murakoze cyane. Amakuru nari nabateguriye n'aya ngaya. Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze